Kipe yakinye neza keretse yenda dukosa duto twagiye tubamo ariko natwe tugomba gukosorwa kuri match ikurikiraho niyo mpamvu tubonyereza irita ya 2-2 urumva ko atari bibi cyane. Ni umukino twaje twiteguye nk'ikipe nk'Intare tumaze gukina mu match ane twakinye Coupe de la Paix hari na retour twakinye championnat mural turanganya n'ubu turanganyije si bibi ariko icyo ngomba gukora muri technique Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mwifurije kugubwa neza aho uri hose mu bice bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Iyi ni Urugendo Online TV ngendi Denario nkuko maze kubimenyera. Uyu munsi urugendo rwacu twarukomereje kuri stade Ishyorongi ari kubera umukino uri guhuza ikipe ya Evoire Olympic ndetse n'ikipe y'Intare. Ni umukino wari utegerejwe na benshi ukaba uri kuba kuri iyi tariki. Ni umukino wahuje amakipe asanzwe akina ariko ikipe ya Evoire Olympic ikaba itaratsinda na rimwe ikipe ya Intare. N'umukino rero uhanganishije impande zombi aho twavuga ko nk'ikipe ya Evoire Olympic iyobowe n'umushoramari Marshal Rio Estate akaba ari ikipe yazamutse kuva mu cyiciro cya gatatu ubu ngubu ikabigize mu cyiciro cya kabiri. Ni ikipe iri guharanira kuzamuka ngo ijye no mu bindi byiciro nko mu cyiciro cya mbere. Turaza kuganira na bamwe mu bitabiriye uyu mukino ndetse na bamwe baje kureba iyi match batubwire uko bakiriye uyu mukino. Ni umukino ugikomeje kuba turabashimiye. Yes.
Ndi kumwe na kapiteni hano w'ikipe ya Ivoire Olympique yahoze yitwa Nkombo ariko bikaba yarahinduriwe izina. Tugiye kuganira byinshi ku mukino umaze kuba, ni umukino banganyijemo n'ikipe y'Intare. Tugiye kuganira nawe, ikaze. Ikaze. Bakwita nde? Banyita Iradukunda Clement, uzwi ku izina rya Zidane. Niwe kapiteni w'ikipe ya Ivoire Olympique. Yes. So twajya tukubaze umukino wabonye gute, mwakinnye gute mu kibuga? Urebye muri rusange ikipe yakinnye neza, keretse yenda dukosa duto twagiye tubamo, ariko natwe tugomba gukosorwa kuri iyi match ikurikiraho. Niyo mpamvu tubonye resulta ya 2-2, urumva ko atari bibi cyane. Ibitego bibiri ntabwo ari ibitego bibi cyane kwinjiza burya ikipe ibitego bibiri, kandi mwarimu nafite uburyo bwinshi bwo gutsinda, nibyo byinshi mwanatsinze barabyanga. Ni iki mugomba kongeramo mu byo mugiye gukora kugira ngo ikipe ubutaha izajye itsinda ibitego byinshi? Urebye nta kintu gihambaye cyabayeho kibi, nta n'icyo tugomba kongeraho. Ikintu tugomba kongeramo gusa cyadufasha mu tudetaye duto tugomba gufunga muri defense no muri attack, twakosora twabasha gutsinda ibitego byinshi nta kindi. None ku ruhande noneho rw'ubuyobozi ni iki mubasaba kugira ngo ikipe ikomeze gukomera no gutera imbere? Muri rusange ubuyobozi nta kintu tubasaba, no kuguma kutuba hafi kugira ngo bagume badushyigikire kugira ngo itsinzi igomeze iboneke, nta kindi. Ku mukino ukurikiye muri izezi cy'abafana? Abafana icyo tubizeza nuko tugomba next match gutsinda, icyo kintu tubizeza ko natwe itsinzi turayikumbuye. Murakoze cyane. Murakoze. Turi kumwe kandi n'umutoza w'ikipe ya Ivoire Olympique, nawe tugiye kuganira nawe atubwire byinshi. Ikaze. Ego murakoze. Bakwita nde? Yitwa Nzabamimana Samuel, abandi umutoza wa Ivoire Olympique nkuko mubivuze, ariko nkabandi umutoza wungirije. Ni umukino mukinnye wa Arere Tour mwakinagamo n'ikipe y'Intare. Ni umukino wari umeze gute ku ruhande rwawe? Ku ruhande rwanjye ni umukino twaje twiteguye nk'ikipe nk'Intare, tumaze gukina mu match 4, twakinnye Coupe de la Paix, Arena Tour, twakinnye Championnat Murari turanganya, n'ubu turanganyije. Si bibi, ariko icyo ngomba gukora muri technique no kwibutsa kantu gato ku badefenseri banjye, habayeho kutumva konsigne y'umutoza. Mu mikino yose mumaze gukina n'ikipe y'Intare nta mukino murayitsinda. Ni ikipe iba imbogamizi kuri mwe cyangwa hari byinshi mukeneye gukosora? Sinavuga yuko harimo imbogamizi. Ikintu tugomba gukosora ku bakinnyi bacu kuri match tumaze gukina n'Intare ni utudetaye duto two kumva konsigne y'umutoza ku bakinnyi, cyane cyane kuri côté defensif. Yego, kuko mwagiye mubona n'uburyo bwinshi muninjiza n'ibitego bimwe bakabyanga, ariko ubona ko ikipe mwayirushije gukina, gusa nyuma mwaje guhindura uburyo mubona ko ikipe yabadominiye. Ubona ikibazo kiri hehe? Yenda kuri ibyo by'ibitego sinavuga neza nimba umusifuzi aho yagiye adusifurira ko ibitego byacu babyangaga ko ari amaoruje. Sindi umusifuzi, yenda nibo bazareba amavideo bakareba icyo gukosora, ariko twaje gusanga yuko nta kintu twakiringira ku basifuzi. Konsigne twaya abakinnyi bacu muri mita ya kabiri, twabwiye bakina ibintu byabo, dukine twataka. Niyo mpamvu mubonye dusoje match twataka dushaka n'igitego cya gatatu cy'insinzi, ariko cyabuze. Kocha, dusoza ni iki mwizeza abafana b'ikipe yanyu? Abafana b'ikipe yacu Nkombo FC cyangwa se Ivoire Olympique, turabizeza gukomeza kwitwara neza nk'ibisanzwe. Tutakaje amanota 2, ariko ntago ari bibi cyane, turabikora mu myitozo kugira ngo tubikosore. Reka tugushimire cyane.